Abantwana bana bamawele bebalele bodwa nakuza kulumathe umlilo. Abomakhelwana balingile ucima umlilo loyo, kodwa nakwatsho ukuthi utshe ubuhangu. Kholwa bona abantwana aba bebasele nomna kwabo neminyaka elitjhumi nekhomba ubudala. Kanti basho nina sola khambe ekhaya ngelesihlanu. Abahlali bendawo le basenhlungwini. Ngivuke vele ngagqokile ngezalana nami ngazosiza ngoba ngithole kunosisi oyi1 la kade ebhiza thela amanzi nalabo abanye ubhuti abayithube bezama ukungena ngaphakathi sazama ukuthela amanzi kwasho ukuthi vele kuyafana vele ngoba othayela bese babomvu vele bonke ngaphandle umkhukhu wonke umlilo sophuma phezulu endlini vele kuthulekile vele ngathi akunamuntu kodwa bekubonakala ukuthi kuvaliwe isicabha sivaliwe ngaphakathi. Amapholisa asaphenya unobangela womlilo kodwa nakunensolo zokuthi unobangela ngenzeka zinindambo zegezi ezihlanganiswe ngokungemthetho. Indambo zegezi zibonakala zivele ngaphandle ngendlela ebeka impilo yabahlali engozini khulukhulu abantwana. The police are have registered an inquest. They are investigating what might be the possible cause of the fire, and we are going to possibly add more charges: the child neglect, and as well as an undocumented register an undocumented person, because the mother of the children, she's an undocumented Mozambican national. Umphakathi uyayeleliswa bona ngoyivulela amehlo imlilo echayodwa khulukhulu ebusuku.